niare suan baron Petrus. Yesi lala kapukawang parmen. Orang si Sunday school, banyak kali rasi officers kan, kaunta sama Nicholas Petrus, banyak kali beginner, Sunday service, kali primary yang Martin Agalmai, kali junior, ordinary, kali intermediate, beriang sepaya. Orang si tuan orang wan, inlimau sabotaya to, kaunda sabada kapilimai, kapamen pastor, senior pastor ose, batap penkulopun, Wataron Church, batap ma sabada Petrus, kapamen Mayram, sabada Bori, sas kapamen Kapai, sang Wataron Petrus. Papukaw wiawiher officer sin Sounkohwa masimen apali iguaya. Dia kasama da Pakair sidu me sansal nasile kayo ang sanwara limaw sa kutwaya to MMCM kasangasang Kauno Koht sa Mwomwohdiso. Kayaw na Pakair ang sanwara wano meeting and one paron taga songkata Kauno Koht. Last kila kasilo kasama ng sasi ong niyari tisang sinisap ko sasi ang sasi kautak